Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho kano kanya tugiye guhera mu ntara y'Iburasirazuba aho ku Bunani hafashwe litiro zirenga 1200 za kanyanga. Polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Iburasirazuba yatangaje ko abantu 4 bafatanwe litiro 1250 za kanyanga ku itariki ya mbere Mutarama 2025 bagiye kuzikwirakwiza hirya no hino. Isaba abaturage kwirinda ibiyobyabwenge. Izi kanyanga zafatiwe mu turere twa Nyagatare ndetse na Kayonza. Abaturage 4 akaba aribo bafatiwe mu cyuho, barimo 3 bari bazihetse kuri moto ndetse n'undi umwe bafatanwe kanyanga iwe mu rugo ari kuyicuruza. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba SP Twizeyimana Hamdun yabwiye ikinyamakuru Igihe ko kugira ngo abo bantu bafatanwe kanyanga habayeho ubufatanye n'abaturage. Bati litiro 1250 za kanyanga zafatiwe mu turere tubiri ari two Nyagatare zafatiwe inshuro 2 ndetse na Kayonza zifatirwa inshuro 2, harimo n'uwo twayisanganye iwe mu rugo. Abari bazitwaye bose barafashwe bashyikirizwa ubushinjacyaha. Hari abafashwe bahetse kanyanga kuri moto bazijyanye kuzikwirakwiza mu bice bitandukanye nka Gatsibo, Kayonza ndetse nabo bakomeza bakagera mu tundi turere. Hakaba n'undi twasanze iwe mu rugo ariho kanyanga ayifite. SP Twizeyimana yakomeje avuga ko ku Bunani kandi abantu 6 bapimwe bagasanga banyoye ibisindisha barimo abashoferi 2 b'imodoka ndetse n'abamotari 4. Yashimiye abaturage bo mu ntara y'Iburasirazuba ku kuntu bitwaye neza mu minsi mikuru, abibutsa ko gutangira amakuru ku gihe biri mu bifasha polisi gucunga umutekano neza. Ati turashimira abaturarwanda n'abatuye muri iyi ntara uko bitwaye mu minsi mikuru. Turongera kwibutsa abantu ko bakwiriye kunywa mu rugero. Ntabwo iminsi mikuru ivuze gusinda, ni birinde ibiyobyabwenge kuko bihanwa n'amategeko. Abaturage nibatange amakuru ku hantu babona ibyaha cyangwa se ku bantu batunda ibiyobyabwenge kugira ngo bafatwe babihanirwe. Iyo baduhaye amakuru hakiri kare bidufasha gukumira. Kuri ubu abantu 4 bafatanwe kanyanga bafungiye kuri sitasiyo zitandukanye zibegereye mu gihe hategerejwe gushyikirizwa ubushinjacyaha. Polisi kandi ivuga ko ugereranyije n'imyaka yashize muri iyi minsi mikuru nta mpanuka zikomeye zabayeho. Aya makuru reka tuyasoreze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho umupolisi wacungaga umutekano bavugurura umuhanda mu ntara ya Romami muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yisharashe abashinwa 2 bakorera sosiyete yitwa Kureke 6. Umushinjacyaha wa gisirikare mu gace ka Mwene Ditu karasiwemo aba bashinwa Colonel Bora Uzima Juste yasobanuye ko byakozwe n'umupolisi witwa Mutombo Kanyemesha waruzwi nka Mesha ahita ahunga. Colonel Bora yasobanuye ko icyatumye Mutombo arasaba abashinwa kitaramenyekana, gusa bivugwa ko bashobora kuba barashyamiranye bapfa inyama z'umwaka mushya 2025. Ikinyamakuru Actualité kivuga ko imirambo y'abishwe yajyanwe mu mujyi wa Buji Mayi mu ntara ya Kasai Oriental. Undi mushinwa wakomeretse ajyanwa mu bitaro bikuru bya Kristowa biherereye muri Mwene Ditu. Naho ngaho dusoresha amakuru twe twabateguriye. Mukande subscribe tubana mukomeze mugire byiza cyane. Bye bye.